Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pran. Kipai riunget jong ka balang Katolik ka jalan yam Nongston haka sautrik unaituk arajar arpulai kila pelok da ka jingyat pai ba ka bajai naga menta banduai kerpang ya ka jalan Manipur khnang ba ka syongsuk syongsan kan wan phai biang haka ni ka jalan ka badan hapeng ka jingye snam ka balane kumba live nai aa haka ni ka jingyat pai ba ka bajai lai shim mentari ki hajar ngut kipai riunget Kristan jong ka than Nongston ba kunthum nadu kinong ya lam niam ki riurang ba kilong kemi kilong pa ki khun samla ki khna skul ki bala ra ru ik jing tho ki ba angnut ya ka jing suk ha Manipur bat ban sange no ka jing snam ya kani ka jing yat pat ba las dang na do na lat wei tang ka badan marjan ba ka indoor stadium bala ya ter ka sor Nongston tad hadu banda poi hamadan new Nongston hadin kani la petang pat sai ka jing alang ka balengkon bat ka jing duai kerpang ya ki lanot ki ba do e ya la ka jong jing em bat ya ki balai kendu ki jing e ba per ha ka jela Manipur. Support kami ablam itu sebetulnya kan dong kembang. Jong Yohanes kelang kasau de kolar punya kajing suk ngai pi kajing suk juga ngai pi ingat bagi kerman pengisania ya kini kiten ki bangalong kodra Jesu ni kum kedaises rengkat pada Bishop Wilbur Marway pataro kilengdo kiruniam bati pa ki jome liwan mat ki jome agane kasni ilaya jagane garali ni penpau bangidon kata kejusiania kejingkerman kejingai bhane mamela banwanra kejingsuk ha kejela Manipur kodra Jesu benya sachisin ha keliklemat bangiwan majume ni khot ni wer ya me sachisin lamen panda bengi damen subakut jume hamtame ya Bishop jungi batung juru ya baro ki basa ini ke jingpren ha kene kanau paisni Jaka ko wei na ki frateli ki jala sipara te to ki chief minister jo kini ki frateli ki jala sateng lameni kari India kin wat ki la pan penkunno ya kini ki yakin a katung ka constitution jong kari mialong ka ju ka kan hun benri hako wei kunong tha Telada, Shibanta jung kun benriu usitam, ujenjar ulanot, ajat benriu barok kawai kan matlang ya kita. Mikin tu, ya kikin hun jat kenja, bat kenang song slong jong kejala Manipur. Pan wat ya kilat kilenti, pan koi syak kejing suk, bat kejing song singan ha kejala jong pi. Bantor kejing suk ha kejala. Tuan kam banyak pediang, ya kejing lai lo jong mana away ka away ku breu ne ka breu ne ka kan hun breu pancit jala ka jong kerkong meneblei jala ka jong ka culture bat jala ka jong kariti dustur hak iman ka salam yekin tu ya ki sarkar antam sarkar kami bat itna trekam joka pan simkia bagi simjam barwanra ka bet karanti agar kom bayi sultanat
nak benta kajala Manipur kacing umsnam bat kata kacing khang kuluma ya yin kisem bat ya dijaka Manipur Yekerpat ba mangi baru kepada hamne ngi tuai na benta kata ngi wan om ban peti ya kata galali ban persyak ya kai ke bamlong hande wi wan hamne menta kum ka diocese mangi kitna school baro ke lawan bat kipat rungai kipat Kristen baro jong bane gadong kidon hande ba saudong kalong na benta kata ba mangi ngi kwa ba kan sange ya kata kapusna Ikerpan bahkan wanra yang kejinsuk bagian wat kegalak kalenti ban shem ban wat yok yang ya kejinsuk hapo state Manipur nak tagadau ikerpan ko blay nitwai ho blay bagi ni kibriu ki bapet ki bakmi ki badon hanga bor ki devan pensange chisundon yakum kani kajingja kaba umsnam kaba umlak ban long amlak ban yang ha ka imlang kasa